Rusija je veliki proizvođač nafte i gasa. Najveći deo njenih rezervi ovih goriva nalazi se u zabačenim krajevima Sibira, gdje su najbliže naselje ili put udaljeni nekoliko stotina kilometara. Jedini način da se do ovih oblasti prevezu teški tereti je upotreba helikoptera. Jedna od vodećih aviokompanija u Severnom Sibiru je Skol. Njenu flotu čini 37 letjelica, među kojima je i Mi-26, kao što vidite na ovoj slici. Pre svakog leta 6 inženjera proverava tehničku ispravnost helikoptera i zagreva motore. Zagrevanje obično traje 1 sat, ali može da potraje i 2 sata pa i duže kada su temperature ispod -30 stepeni. Mi-26 se svrstava u malobrojnu grupu letjelica koje mogu da podignu teret mase jednake sopstvenoj i da ga transportuju na udaljenost od 800 km. Kada bi se Mi-26 i Boeing avion 737 postavili jedan pored drugog, vidjelo bi se da je helikopter duži. Zahvaljujući svojoj jedinstvenoj nosivosti, ovaj model helikoptera je veoma popularan u Rusiji, a i u inostranstvu. Mi-26 jeste helikopter koji obara rekorde, najveći je na svetu i može da nosi do 20 tona tereta. Glavno pravilo za prenos tereta helikopterom je da se ne leti iznad naseljnih mesta, čak iako obilazak značajno produžava vreme leta. Ovaj helikopter ima 2 motora, od kojih svaki ima 11.400 konjskih snaga. Potrošnja im iznosi 3 tone goriva na sat.